Olé, Tony, biếng na vai to ki sai le thu thak le a thi wai again no pina bang yam si le kana tedim seksian khok khan na hok khan na hi te na aliveina sie khang no khom pi nuam takena songzang ebenezer eagia nuam takena kinei the ani na som ni le thum veina tbca khom pi le piakin pi kong hon na kaptel zombie baptist church a nuam takena kinei the chile Mizoram India Mizoram Aizawl district a awm a hi Aizawl Bible College teina nunga beisa somle ni na boi piak na te nuam takena kinei the chi te iti hi tua again te apan ba na an suk ding hi leng tedim mau ma hi tedim ag section khom pi pen khwa tam le golma ba hi manina amawina khok khan na khok ni na khok thum na chi bangina khen na khok khen na nei wa nunga be sa de som le thu pan som le kuk ni ki kal sungina hi le a khok khen na banuna khat na khok a hi khok khan na te na tukum tul le som ni le kukina ali veina sie yut khang no khom pi te nuam takena kinei the hi tua sunga hi le speaker piding ina reven at the scene tedim bethel ag senior pastor ina nasetakina pasien kamal pulak na somle thum ni pane somle guk ni ki kal sung nuam takena nei the hi chitu kisa hi yun sunga hi le khangno te ki fellowship na tuam solo kidem na group song te hi zong lai siang thu lon nga kidem na le kimong na tuam bolong kidem na chi bagina kinei the ya khangno aki hel ni man khasimin zong nuam kisama ba hi chitu kisa hi yun sunga hi le khok na mau khok khan na te na mi tap pit tak ai thei za ki pai na piakin dim zi sia ina khangno te ki fellowship na le pasien kamal lungai khok na pasien kamal pulang na te ai zongina kinei the hi chitu kisa hi bek thamlo na yun sunga photom tom panong pai khangno mal khasimin jong hi fellowship na nuam sama mai na pasien khaseng thom pina to ade somle thumi pan sologuni ki kal sungina nuam takin ali veina khokhan na sia khompi tedim section khompi nuam takin ki zo the hi chitu kisa hi to ke takte azoma asom ni le thum veina dbca khompi le biakin bi kongon na kaptel zomi baptist church a nuam takena kinei the hi chitu kisa hi yun sunga hi le asom ni le thum veina dbca delegate meeting le khompi a khotom tom pai na hi dbca wanga por pi te le asena sem ni tapita kel thea yun sunga pasien kamal ngai khop nai ta le ki fellowship nai ta le khompi sunga nuam ta kinei the hi chitu kisa hi to bana ade som le nga ni sunday ni na hi kaptel khoma hi zombie baptist church biakin bi zong biakin thak zong hon na kinei thea yun sunga Odin pasta Reven pasta za ta ko isiat pi te na hi biakin pi hon dang le sakina pek thamlu le hi khom piun sunga hi le mi tam pik tak
bekin dimji zian kial theina hiun sunga praise and worship te hitale solo sakna hitale group song sakna hitale nuam takina kinei theya bek tham loina hiun sunga khotom tom panina jinna pai malkas min jong nom ge saina hiun sunga ngan tampi tak jong ki gowina sial bong bok chi bangina ki gowina hi asom ni le thum veina tuli le som ni le guk asom le thum veina TBC kompi long mas kha ade som le ni pan som le nga ni chiang ina nuam takina hi som le thum veina TBC kompi le biakin pi ko on na te ki zo thia pasen ka siang dom pina to pasen kamal pulak sia te he zongina apai mal khasimin zong nuam ki sababa a nuam takina hi ki hopiak piak na te ki zo the hi chitu ki za hi to bek tham loina hi som le gong de sin cha ni na zong a hi le zin te wal tek bo chidam takina thaya boina sana khan som loina ya som mi le tum veina TBC kompi le bekin pi ko on na te nuam takina ki zo the hi chitu ki za hi to ke tak tom na dingina hi le India Mizoram Aizawl district ka mai Aizawl Bible College dena nyong beisa ade somle di ni Saturday ni na hall pikki zangina graduation boy pekna te nom takina kinei the hi chitu ki sa hi hun sung a hi le tukum tulele som ti le nga tulele som ti le buklai singkum sunga mi som thum le mi get bangina dikari te ongla theya hi hun sunga mi tang pin tak jong hol dim ji zena ki paina nuam ki sama ma hi chitu ki sa hi tek tham loina hi graduation service la hi le speaker main chief guest dingina hi Reverend Dr. David India Gamba Magalaya State District AG District Superintendent Reverend Dr. David Kisamina siapa ina zong iboy nga sangnaw pangte hanton nai tale yung sunga speaker pisen pasen kamal pulak nate itale next sakina yung sunga ibot komatia hi Reverend Dr. Salal no zam salal te polong setelong kel thena nuam takina hi asom ni le sagi veina boy piak na te kizo thea mi som tum le mi gen bangina boy lu kunel kai teng la thein nuam takina hi boy piak na te kizo ti hi chitu kisa hi zo suan zo ta te ten na a hi kol pia in hoi alam nom te adingin Mercy Myanmar Construction Company apai sai na om den hi in a neo alien design tom te elom tak le amon hoi pen le azat nom pen ding ina akilam sak den hi van zat te zong a hoi pen le atom be pen ding ina kigel sak den hi la sep na te nisimina kivil dena intek te lungkim na ma ulphu penina akineten hi wai manina zo son zo ta te adingin MMC phone number ni nga kwa khatsagi nga bukli kwa WhatsApp le faiba adingin kwa nga kwa ni nga thum pem kwa